alia ito nơi chỉ khâu lưu với chú khi mai tao hay ito nó số khai tiêu chú về dự chú kỳ số khai tiêu chú buhi ta về lo anh boy chief guest alia honored guest ito với chief host chief patron alia dignitaries tao hay chỉ khâu lưu với chú studio ta hay ta về lo anh boy Poumai no bu solo mo ko tieze ito hakano la no kola no studio to no hai hi ta pa bu solo re ti ju the no ito hai la bu solo ano ito we sho zwa to hai so ta ju so le ito no Poumai po tia tai ti no vez ano ne lai ju thon ne so lại ju kỳ so khai thì ju giúp phương mai tao nu kỳ so khai thì ju kỳ hi giờ tao về lo anh bù re ju ít tao vì số zwa tao hay hậu ta rai đâu nu ít tao vì schedule Sri Ahem Jang Hem Lung Pan Mai Honorable MLA ala ít tao vì functional president honored guest Sri Chin Lun Thang Honorable MLA Bút đầu hai ít đầu Poumai na khi mai nu nấu tu putu nu sa nu ít đầu vì về dự ju kỳ số khai tu ju hi sự ta về lo nu bù re Poumai tao nu bù số lu mò câu tia sự ít đầu lá nu sắc cả nu khó lu nu Poumai tao pa bù số lu re du thế nu ít đầu cô bù ju số lại ta pa boy ít đầu vì chief guest stage ta pa nu bù re ít đầu vì honored guest ito we chief host, PNU president, chief patron. Hai tao hai tao về lo anu bure, kalau sore tao về lo paivanu. Thank you, thank you. So, oh, hello. Hello. Bây hầu dư bây hầu dư chú hậu na hai bây điều giant lily jai mai tây đây hinu jai mai đây chỉ hinu ipo mai tây đây hinu pa buju bây pi sano no hậu bây re po vi to no ito bây so bây hầu dư về so no hậu về ala po vi thâu to hai ito no khôn tara sâu buji po vi thâu to no sa sa hinu zlo no pai shu la shu lịch sử ju tây bây hinu rapu veo vi sa rgo bây ju vi si so anu po avasawe kalu sore pi sanu ala ni vi samai chuo Poumai hey Poumai 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 danu dấu tây thiệt
velo chelo mano bujuma jote the ta velo buju to hai Poumai ta chi che tai ta no I po no we te se ju pi mano te ko ju pi mano te se te hi te nai pi mano velo to zo Poumai che che ta che ko tai ta no I po lo no we hi Poumai Niki kimana to no kai pio. Iki lo mai to no xie le. Hi. Niki kimai to vi kai ju ko vi shom hie. Kalau sore Yo te te hai re te te sawa Pouta te te sawa rapu veo no te poju te sawa no ito hai ve zlo no boy rapu veo ye rai ka sa no ka lo po no we lo to cha kai lia kai ro hino pore adai hino aro ko te hino ru khai te o ma po te ru ko poju ki tia buju ri to hai Zı chalu ju vya sava ju nas ito hi da khai pi pu pi o hai zı ko a tai mu vu thu khai tu ju mai to ye pano asa so wa cha chi lu ju su so pi o thau tai vu thu re do nu kra a tai mu po ta ju mai to hai sa sho nu cha chi po ai ki hi ve lai ta nu lo to cha kai lia kai ru hi nu ru khai to nu ito cho pa ju te le ngo loi ju te the Poumai Thounii ta nu ta ve zlo anu da khai ve ni hinu da khai ve phu pu lo anu ri pu lo anu do sha nu tai mu do thu re do nu view thu re do nu I to so da lai re ta nu ta ve lu ju te the sana li ki bai mo nu ju hai hinu bu hai hinu do thu lu vi ju Thu tai a lo boy ito li shi ju vi cha vi ju vi so to hai dau thu lo no khai ta lai khe di ju po no we ju Father Francis A Shimray Parish Priest Holy Cross Phai Bung Khulen no ito we program hai how sure do no vya chi po pi lai da no program hit tho khai to bu ju Father Francis A Shimray no bu hai hi ta ko lo no ko vya chi po pi lo za ka lo lai It is a welcome address. Mike to ye Suju we Jipo Hai PR John Po convener no Popula Father Francis A Shimray Parish Priest. Punu Tako ve Jipo Pilo the Kalushola. Let us pray. A letter of St. Paul to the Corinthians. First, a letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 31. So whether you eat or drink, or whether you do everything for the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, our loving Father, when you created humanity, when you created men and women, you created them with different identity, with multiple identity. This blessing with multiple identity is not to bring division, but to add beauty in your creation. Our culture and our tradition is our identity. And this identity is the best means to glorify you and to attain salvation. And this feast called Poumai Thounii, which we celebrate today in Phai Bung Khulen,
for all the villages belonging to the tribes of Poumai is to sustain and uphold this identity. And we ask you to bless each one of us so that we fulfill this desire of ours. As St. Paul exhorts the Corinthians to glorify God in all they do, so too we are asking your blessing upon each one of us, so that in all that we do, we may be able to glorify you and enjoy the blessing you have given to each one of us. And therefore, in a special way, we ask you to bless all the dignitaries, the conveners, the local hosts, and all those who are going to participate in the items, and all those who are going to witness, and in particular, bless all the people at large, so that through the activities that we are going to perform, and through the activities that we are going to do, we may be able to glorify you. We make this prayer through Christ our Lord. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Welcome address hai Poumai Redonu PR John Poumai Convener Thounii Organizing Committee nu tako pu tele pu pilu zakalo shole setheze PNU hi tele puju sole. Wishju kui Organizing Committee alar PNU Executive with Tausuni Poumai Thounii ve biju ni kipo cheli la biju mai puna ni kipo kali pa mom biju mai puna o Poumai tini Nagaland ni ve biju Poumai tini Imphal ni ve biju Poumai tini Vakuni Buni ve biju mai sache bai mone PNUV Constitution love vine revenue village tini velo biju North kuni liye ara lai South kuni ko Khamsong Kishomai ko te kolohini bu biju ipumana ta velo biju mai shala hisa asa shoju greetings sana hai asa shoju welcome ana hai ne to hin song ni be 2001 poko ito Thounii ali hai I jemekini nolo liye hini a hai jeji bisu ni 2016 ni Sanapati town hini ito bakali nolo Javu 2023 hi Thounii hana hai baka as mega event suni naju hana hai Javu as jeji pe tini mai sung his a popu ini be ito Poumai BNU ni pozu ni Thounii hai organize surai organize so bu she ditamro circle hini modamro village we level hini puma Thounii hana hai celebrate suni be ani jo ito hani vezzu buju Thounii hana hai ito PNU with term alihi constitution hini po angolo vani Thounii mega even nale diju bu hai juju ito executive buju ma to term hini na hana hai vedoni na ni be so his velo buju ma shole velo buju ma vaishi velo buju not to putu my song his asaju ji do Thounii hana we puju tebe mone velo buju ma to jo ito we team ni sustaining culture din poi buju ito po Poumai we jai hana hini ito dobu ni ito hailure ludu palo takuleju my alili solo ni khaile ke diju hana hai I rara kai suni ne to his khone be
Dosho, down ito program ta talisopuku ni pile. Ito tele soha shomoredoni. Hijack ni. Welcome address ni to his request soon. Ve buju soap buju vahana hini. Village my way, ni my way. Preparation in vo, survey money. Organizing committee in vo, PNU in vo. Sauda kaidi buju hini. Jemuju tara organizing my hip hop PNU my to hip hop. Ito solo vaikute dosho donero babuni sopuleke. Sasako local mine sokai jibuini ra. Jemuju allow so buvo. Compliance money. Hana solo volo like tiloni ito la joloni ipo my palo taku like did you and I ikoni be. Jo haini ito vet zuju ipo my village authority my ni sikisana allow so ba ni meri my la shi my ni sikisana phani pomana hana hi velo le did you so da boy ni biju mai to ma tsa su ni ju ini awi welcome address sana puju hai ito Poumai le pu su ni ko biju mai to hero kalo paun be organizing committee ma ali su ni so po ini velo biju village German secretary ni sir type ni ve biju ma tong hizara kalo pauni be EU awi hai welcome address hai za a hai so ye ben I la lai moi suni lima pui mu za kalo lai. We are very privileged to have Mr. Ahem Jenkelum Poumai as a chief guest of this program of Poumai Thounii 2023 and Sri Jinglung Tang, Honorable MLA, Madhepur, as an honored guest. Sir, we are pleased. And we, the Poumai Naga Union and Organizing Committee, welcome you. And we hope and pray that your stay and your experience with our Poumai culture will be a blessing to your life and it will enrich to your tribe as well. La begini telepu zebele jo ito platform jujuki ito platform hana hai sani mai sungolu le ito platform hai taithe ko pare til platform hai phoba bele jo ito ni hai ni I lab ki I a hai su ni pu bele ito president ni la sini pu kishu la bule za kalo la tale so ha more do ni ito president ni kishu la lo ni hai change ti li su la solo za ito we you we program hi ko lo mo za ito we palo ni bi ju ito we program hana palo ma suni po palo za ngolo la program biju mai ngolo lai Poumai Thounii 2023 team sustaining culture so go date 6-4 to 6 si na hana ipula ni paula idilza na popu chief host ito jakomosha hayebeni ito ne ve approach hai jakomosha ipomoza neni moti de mara ito kauzo ni hit khale re la sini ito chief host ipomo tete ni chu MLA le kai biju hai 47 ni wo 48 ni wo moro ipomo ni lo kole ni vote share so biju ta da bi ni wo samato hi MLA le kai biju za nebai la sini ito PNU will request sana hai ne fail mone so pui ba ke di ni ki ja ko mo ne hai ja de pao la le I chu ngai moi is a leni mai so va so le di ni
mai so vaso lo ne lo juro lo mai so vaso bare I Poumai ito pien new ni dars ka shko zo I daiso ni somo lai di ni pu ni sa ki ni ito ni request so buju hana hai esse so pe sana so shire do ni jo ito chief force ni bakali lapli sa ka lo lai ja pa lo ju ito chief force ke ito ni na pu yusu lai ito president ba ni puma pulu lai hai jeju su ni ito president ni pu viadamra lapli sa ka lo lai hai jeju su ni jo ito Poumai hai ve zelo ju ito chief patron hana hai I phai Poumai ni le de shoni chulu saluni tamani ito Poumai ve chonu hana chief patron sopuyo dini Boju Paki, ni many request Suju Paki, Putamani out to pay, Putama is a request Surai, just Salon, Cholo Salon, Netamai San, Pani, Stacy Tapapo, as a Goneta Mahai, Tapa, Stacy Pare, Tilusa, Hypani, Buji, Netamai Doni Soldade. Netamai lesson Tapapiki, my su presentation Puki. Tyle so hamore do ni jo hai pa biju ido cholo saluni tama hai ramavi phatile veni dai pa wini pitama talarju dai thi hai ipumani ni ha la ni rei le ju tamare chief patron tamare ti ju hai na hai mai sunin supply zakalo lai Sini hai ko na
calorie thì chú vì xì số anh ít ông mai số bắt đầu bị lại kìa hay chú ý đó nè honor số ví dụ và số ví dụ slide change rồi mai số này lima bui mulu giờ cá lâu lại dấu cố kê dấu vì khơi tari đại dấu cố kê vì function vì program thay đổi này chú ý số cố số lại số giờ may I request our honorable chief guest Sri Aham Jem Khelung Poumai honorable MLA Manipur will you please kindly stand up and receive a small token of love from organizing committee. May I request our honored guest, Sri Jinglung Thang, Honorable MLA Manipur, to please kindly come and receive a small token of love. nào bây giờ nụ bù lù bù chỉ ít ông mai tỷ tỷ bắt đầu khao bị lại kìa bắt đầu nụ về chú hay chỉ nghĩ phá nụ tây lẹ lỡ lỡ nụ ít ông soi ít ông về lù bì bè bắt đầu nụ nụ tàu khao bị lại kìa Happy Thounii, everyone. Happy Thounii, happy Thounii. Yeah, money. No, I don't deserve it. Yeah? No, I don't deserve it. That's decoration. Decoration piece of you can just hang outside your house. No, I don't deserve it. Yeah? Even this. Yes. Three more. No, too much, yeah? Ay! No. I don't deserve, yeah?
chairman whoever Thank you, sir, for receiving our small token of love. Ju hai presentation hana pole ju hai lasini mai masha vere dilasa ve pulu ni stage hai pa bu po ni to bu hai ni suda khai bui de masha ve more dilasa ini niji popule ve biju ni German mola secretary ni na on hai ku pulu ni mai hona ba hi ve te po di ju hana I ra kai su ni pong ni be mai ta le jiku pa ju ki Masha vere dilasa lasini ta ko po Masha ve more dilasa village German village secretary ni ko Rigspo ni ko populisa kalole di jo hana ne to request sun be Jovu ito chuna hana hai wai shoni sole ke dini program so pa ju tele hi le ito ho zuni la biju ito chief patron tamani sana lag ngo thubwe sego aha jesu ni ito chief host jakumu hai ito contract surai Poumai Thounii ni sana lag kingu lag kairo khewu ini responsibility ni puni chief host suni be Jio, ito Poumai Thounii contribution khata juki system haye beni soe diju mai sui popule. Ito hai chief patron dini alikhale, chief host dini alikhale, asoko royal patron dini ito khale diju paki. Ito hozunyi zkholowi biju and Jacob retired JEO tapo pyamai. Putamani ito we javu Thounii royal patron ali sopuini sana lak hairo terango ngogu tupwe savani ito mai su patoleke alero putamai vie bire dilasa gifro take pupuyo asako hani ke bupulisa kalyo lai dini netamai za paune be and Jacob retired JEO tapo pyamai ve more dilza ito tapo pyamai hini German secretary ni ke populisa kalyo lai So hana hai velulumo pare sako ni metro velulumo pare ito jio patron mai to hi ko da su bole selo patron hi hai DD tes ex minister purul DD tes puni sana lakli terango thube Vemoredla Purul Atungba Germany tako populisa kalole so hai che bisuni da phya ripo kya pomai phuba puni sana lakli ro tekiru tupwe ito Purul Atungba Germany ko ito patron hin lo biju DD tes ex minister Purul vi na hana receive sugni be da phya ripo kya pomai phuba
Vemore Dilaza Ito Infal Hini Pa Bizu Infal PNU Infal Maito Hini Executive Mailini Populism Kalole Next Kuyusulai Tico Tatas Lai Ito Wafuni Vedu Ja Tico Tatas Punin de Sana Lakli Dupe Nasini Lai Dijuki Pak Kaimoni Siki Sana Haki Poiser Ito Telaka di Beer Soup Lake you might soon request soon be Tico Titus Lai